Jatend migao mar thieth Aden Duale oseo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kuom mano mowacho ni en siayo rowere. Duale lieko ni Uhuru osebedo ka chano rombe mag otieno mag pango chenro mag thiro sirikal mar jatend piny William Ruto. Duale onyiso Uhuru Kenyatta mondo mi luor apisi mar jatend piny kaka nomiye luor e kinde mane ni e telo. Duale bende nonyiso jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua mondo wegolo siem ne jatend piny koyango ni ochumi ma pachoka osedongore chak higa 2022 kendo sani piny Kenya omako thuolo mar 6 e kind pinje madongore e pinje mag Afrika. Gie kindeno josiasa machiegni kod sirikal ojiwo Gachagua mondo mi onyis jo Kenya ajenda margi. Tunajua sisi tulifanya kazi na tunajua usiku unafanya nini. Tunajua unaenda wapi. Hata saa hii kuna mahali unaenda hapa jirani, utafuta mkutano, usiende huko jirani tsamia hapa. Lakini unakosa heshima sana. Kama unataka kushindana na William Ruto, sababu hiyo ndio demokrasia. Tafuta agenda na mpango wa kazi, uzia wa Kenya sera zako. Uambie William Ruto ako na universal health coverage, wewe uko na nini? William Ruto ako na ujenzi wa manyumba na masoko, wewe uko na nini? William Ruto ako na mambo ya kuinua mama mboga na watu ya bodaboda, wewe mpango wako ni gani? William Ruto sio sera, Basbo sio program. Tafadhalini tafuta ujumbe ya kuona vile maisha ya mwananchi itakuwa bora kushinda hiyo maneno ya upuzi ambayo mnatuambia.